Ngiyanibingelela nonke nibuka le video le. Then i-video le nibukayo imayelana nama functions and graphs grade 12. Then le video izocover question 6. Lana senza ama questions then siya-answerisha. Then it's question 6. Then now 2016 then it's paper 1. A common paper eyayibhalwa 2016 then igcina la ku 6.5. Then i-last question yethu sizoyenza then. Then bese kuthi ke sesingaqala then bas then uqala sokwenza then if sesiqala bathi the graph of G sifunda le statement then siyas-analyze konke sikuthola la mabe kudinga sikufake kuma graph sikufaka then si-answerisha ama questions mase sikutholile la kuma questions ethu sikufake la kwi graph njengokuthi ama coordinates lapha then siwa indicate lapha ukuthi sikwazi ukuqhubeka kahle nama question lawa alandelayo. Then sizoqala ke lana then sifunde statement bathi the graph of G, this is the graph of G. Then angithi sebekhuluma ngegraph then wena usuzokhumbula ukuthi sinama types of graph vele parabola, hyperbola, exponential, straight line yabo. Then nayo graph ka G then bakunikeza equation then mawuyibheka nayo iparabola then ubone ngani futhi la kunolokhu njani exponent u2 kusho ukuthi it's a parabola. Then base bethi there is a graph of h x plus 1 then i-gradient yala ubani it's 1 angithi i-main form mx plus c u-m u1 la then uc wethu 1 which is the value of the y-intercept la i-y-intercept 4. Then base bethi sketch below ngempela u-g bamsketchile u-G lo u-H lo bamsketchile below. Then base bethi AB is perpendicular to the y-axis ukuphi AB, this is AB. AB is perpendicular to the y-axis, ama y-axis wethu ilawo. Then ilo AB yangithi AB mayi-perpendicular kusho ukuthi la ehlangana khona nalo line uforma 90 degrees angle. Then so yenza kanje si-indicate 90 degrees yabo lo bakushilo kuphela baka-indicatanga mase bethi is perpendicular to the y-axis and CD is perpendicular to the x-axis ilo u-C then uphi u-D then u-D kumele abe la u-D CD is perpendicular to the x-axis u-D la kade ngimfakanga. Then ama x-axis ilawo bas indicateselile la ukuthi perpendicular vele ngesymbol yakhona base bethi 6.1 angithi siyawabona ama graph wethu ayikho anone la then yabo shothi ngeba sibuze sithola ama equation ala ma graphs adwebiwe then so answerisha ngawo nje ama equations lawo nje okufanele uthola ama x-intercepts a turning point. Then bathi la 6.1 calculate ama coordinates p u-p uyini then p the turning point of G bayakutshela ukuthi it's a turning point then kwesinye isikhathi ngeke bakutshela ukuthi i-turning point bese si-calculate ama coordinates p nangu p ilo vela la then which is turning point of G then it's 3 marks. Ngoba we-turning point angithi for i-turning point ukuze sithole ama coordinates turning point sisebenzisa i-formula ethi minus b over that's lower x of turning point ulingana nobani negative b over 2a bese kuba kanje x is equal to negative b over 2a. u-b lo usuka kuphi usuke ekutheni mangabe uyi-reader lento la i-coefficient la sithi kuno-a then u-b u-c as standard form esithi ax squared plus bx plus c yabo u-a la ubani u1 u-b negative 2 nesign yakhe then u-c u-positive 4 lo b yokule formula uqhamuka lapho ke lo x or turning point eleyo graph leyo ile graph leyo then thina sesubstitute ashuthi wena kumele wazi le formula ngoba ngeke bakunikeze kwi-formula sheet ngoba bayazi ukuthi wena uyayazi wayifunda kwa grade 11 then uzoyilokho njalo manje suzo substitute then substitute nama sign akhe ngithi this is minus b when uzo substitute u-b then u-b wakho ubani u-b wakho u-minus 2 shuthi la sizothi is equal to then minus then uzo substitute ku-b angithi hayi negative b
So uvula ama-brackets uzofaka ku-b, u-minus angithi ngale kwa-b, still usengale, then u-b wethu u-2 all over 2, then i-value ka-a la it's 1. Why ku-1? Because 1 multiplied by lo x still 1, then u-1 la usubstitute kanje, then i-answer yakho ngayiphanja calculator or uthi negative multiplied by this negative kuzophuma u-positive, kushuthi it's a positive 2 divided by 2 la ngenzansi, because 2 multiplied by 1 is 2, kushuthi u-x wethu lingana no-1, then siyavuma yini silingana no-1, angithi u-1 positive, vele le turning point i-positive side, vele lama x-axis la ama-negative la ama-x-axis, u-x we-turning point u-1, ya kushuthi ngenzeka i-right. Sesishoda ngo-y, simthola kanjani u-y? Simthola ngale ndlela njalo futhi. Uzokwenza njani? Uya ku-equation yakho, because lo x vele owale equation, shuthi le wale equation uthole lo x wale equation, shuthi uma ufaka kuyo lo x lo, angithi lento ihamba ngama-points, lo x lo ukhande i-point elithile, shuthi uma ufaka lo x lo 1 la kule graph le, u-y ozomthola khona ilo khande i-point nalo x, shuthi uye lo y wala ku-turning point, since u-x waku-turning point, shuthi uzosubstitute laphana, uveze kanje ukuthi substitute la kuno x khona usubstitute u1, then 1, angithi siyazi ukuthi le part le ilingana no y, iyafana no y, ingakho isiwenza kanjalo. G at 1, then uthi usubstitute u1 minus 2 1, then ngaso sonke isikhathi uma substitute yonke into substitute ukuze yenza yakho ibe right, ngenza amaphutha, then yonke into substitute nje uyifake kuma-brackets, then uzoba safe, then ungaphanja i-calculator emva lapho, then mase kuthi plus 4, then la kuphuma bani, then ukuze sisheshe silokhu nje it's 1 squared la minus 2, then plus 4, then uthola u3, angithi u3 positive number, then engaba positive yini ngempela? Yeah, ingaba positive because la u1 la u2 la u-1, then shuthi unga right because u-positive, then we analyze kanjalo ke lokho njani yakho. Sifuna ama-coordinates ka-p, then so yasho ukuthi p u-x wakhona u1, u-y ubani, because lento le ngaphi le g ifana no-y, then shuthi u-y wethu lo 3, then u-3 marks sesiwenzile. Sesiza ku-3.2 base bethi if u-OB, then uthi ngishishe ipeni kuzoqala, u-OB elingana no-12 units, u-OB uphi? This is OB 12 units, angithi units chaza ukuthi ubude bayo leyo nto or i-length yakhona ngokwe-English. Then base bethi OB u-12 units, okay, nangu OB ukusuka la uya le phezulu uhambe ka-12, then ya u-12 units, then ubude bakhona 12 units. Yeah, base bethi determine the coordinates of A, nangu A, okay, kulungile, nangu A siyambona, asibhaleke lo abasinikeze khona ku-12 units ukusuka la, should la vela ngithi vele ukusuka la usuka la, cause angithi sibhala kwi-Cartesian plane la u-O lo kodwa inamba esuke la ku-origin u0, la u1 2 kanjalo kanjalo uzofika ku-12 units, ubude bakhona lo uqala ku0 uyogcina laphana, shuthi laphana i-value yawaye la iwubani, because sihamba ngo-y ubani ngoba u-12 units iwu-12 nje. Bona de sebekutshela ukuthi sebesebenzise i-scale esithile ukuthi ba-match le length, then u-12 units kanje ukusuka la uza la u-12, because u-y lo sihamba ngo-y, shuthi i-value ka-y la ku-b is 12, then i-value ka-x vele iwu-0 because u-x angithi umbala mase ushift waya ngapha ngoba singaka-shift sise-origin usase-u-0 u-x, u-y yedwa sakhuphukile ukuze sifike kuleli point eliwu-b. I-point la b sesingathi liwubani? Liwu-x u-0, then u-y ubani? U-12. Okay, sifuna bani thina? Sifuna u-a. Uyabona u-4 marks kodwa yabo isikhala ngishilo sincane kanjani, shuthi lento ilula badlala ngathi la. Sokwenza njani-ke thina? Angithi siyazi ukuthi u-12 u-y wala, u-y la ku-b u-12, kodwa batheni? Bathe lo u-perpendicular to lo, uyayibona leyo nto u-perpendicular ngithi, shuthi lo y lo la, then moya le uyale, okay, sithathe njengaleli point leli lizothatha nguphi u-y, u-x wala ngithi uma umthatha u-x wala uzoyihla kanjeni, u-x wala lo la
y wala imuphi yilo lapha because lento i-parallel to lo line sihamba straight parallel to ama-x-axis shuthi lo line le ayikhevanga yathi izoloku ithathe lo y oqondane nalo because it's just a straight line shuthi y wakhona uyafana nalo y lapha ku-b because i-point ikhande kanjalo uma unyusa ngo-x ola uthole uthi gqi u-y la gqi u-y wala ilo y la u-x wala ilo x ola shuthi i-point la a lithini lithi u-x angithi asikakamazi vele because asimazi la sazi u-y shuthi ku-a wethu sazi bani thina sazi ukuthi u-a ubani u-x esingamazi mfaka kanjena u-x bese wenza njani uthi u-y wakho u-12 kanje yabona kodwa sishoda ngobani thina manje sishoda ngo-x yabo ukuthi angithi sinayo shuthi i-point phela angithi likhande equation shuthi wena masuni une-point nje wena ucabanga i-equation noma kuthiwa liphelele ucabanga i-equation ekulelo efaka leli point yiphi leyo equation lehamba lapha ku-a ile ka-g angithi sinobani sino-y sino-x wakhona lo y lo shuthi mase mfaka kule equation ka-g sifaka la esikhaleni sa-g of x ngoba ufana no-y sifake u-12 u-x sizomthwala ilo x ukhanda i-point elithi loyo x maps 12 shuthi substitute yabona kulula kanjani then so substitute u-12 la esikhaleni sa-g of x because u-g of x representa u-y lo x usho ukuthi uma ngabe u-x ewu-1 kuzophuma u-y othile uma u-x ewu-2 kuzophuma u-y othile so ray u-x u-y othile yabo ikanjalo lento iyaqhubeka then mase substitute u-12 esikhaleni sa-g of x la then esikhaleni sa-x vele sifuna u-x asimazi is equal to x squared uma usubstitute la kuzoba u-x then yabo minus 2x plus 4 then angithi uyabona ukuthi wena usolve u-x it's either ukuze usolve u-x la ungatranspose lo then lento ibe yi-quadratic ukwazi ukufaka kwi-quadratic formula or factorize because awekho ama-like terms la kulaba boy2 kuno-squared usho ukuthi wena uzo-factorize wena yabo once kwanenumber nje ngaphezulu kwathula ku-x osuke khona kuleyo equation kusho ukuthi uzo-factorize nakanjani then or ngayinto enjalo or ufake i-square root then uzotranspose lo umeqise ngapha kuzoba u-x squared minus 2x plus 4 minus 12 angithi omunye uzothi asimfake ngapha equal sign noma angithi uma umfaka ngapha kuzosala ba u0 la is equal to 0 noma kuthi uyifake ngale lento angithi stay into eyodwa yonke le ilingana u0 futhi ungamfaka ngapha uthi equal to 0 yabo then mayiqhubezela lento le 4 minus 12 sizothola ukuthi x squared minus 2x then 4 minus 12 minus 8 then mase silingana nobani no0 then so calculator yakho then more uthanda ukuthi uyisebenzise calculator yakho then uzosubstitute laphana then mase substitute minus 4 usubstitute uthola u-x olingana no4 kuqala yabo kodwa wena uzongi-indicatela yabo ukuthi uthi angithi wena ufuna ukuthola amamaka aphelele uzo-indicate kanjani ngoba mina ngithi ngisena space uzo-indicate kanje yabo ufaka wakho positive uzothi x minus 4 noma uthi ngi-indicate x minus 4 angithi sithole u4 i-answer yokuqala minus 4 uyishintsha isign yakhona then multiply uthi x futhi omunye ongamazi then ushintsha isign calculator laphana uthola u-positive 2 minus 2 should uzoyishintsha uba plus 2 la is equal to 0 then suyazi mase kunje ukuthi sebekufactorize lile vele siyi-right should x yokuqala excuse uzomlo ukuthi x minus 4 equal to 0 sorry mase uthola u-x wakho lingana nobani x is equal to 4 mase uthi x minus plus 2 equal to 0 uthola u-x olingana no minus 2 x equal to minus 2 yabo then mase wenze kanje no-x about 2 batholile wena ngithi yabo x abe point ucinga ipoint elilodwa lu-a wena kodwa uthola ukuthi u-a mase eba nepoint elu-minus 2 no-4 sekumele ubheke ukuthi muphi u-x o-wrong ubheke u-a wakho uthi kulephi side ku-negative side so x bakhe ungapha ngithi u-a ungapha ngale from to the left
of the origin. Shuthi u-x wakhe ilona negative because mangabe sithatha positive uthi u-x ongapha, then ingani ke sithola u-x o-positive la o4 abahlukile ingoba ngithi lo y simfakile y o12 ushereka endaweni ezimbili kwigraph eyodwa. Lo 12 lo ushereka la mohamba kanje uyamfica la ukuthi y wala u12 nalo y wala u12. Yiko kuphuma x ababili basinikeza labo x ababili abashare lo 12 futhi lo munye u-x owangapha. Yabo sesingathini thina sesingathi u-x wala kusizivele sifaka u4 then wala ku-a u-x wakhona u-2 lo then sesiyazi ukuthi u-y wakhona u12 vele then maps 12 then suyabatshela ukuthi ipoint la a lithi -2 maps 12 kanje i-answer yakho le. Then mase siza ngapha ngoba ukuthi i4 marks yathi ilo question engekho nzima. Then mase bethi if c yabona c akana ama coordinates u-x maps y is on g uphu c nangu c. Okay, yabo ukuthi wena bakutshela ukuthi u-x maps y kodwa suyazi ukuthi u4 maps 12 ngoba yonke into oyitholayo boyifaka laphana nangu uku-g. Then this is g le graph le u-g naku la u-g nangu vele u-c vele u-g is on g uyipoint eli-g basho lokho. Then base bethi d is on h nangu h le graph le bayibize ngo-h le straight line le futhi le base bethi khona bani kuyo there is d is on h. Okay, oh sorry yazi bese ngiqagela ngithi ubonile isikhathi ngithi ekuthiwa cd is perpendicular mina ngifake la d lo d kumele abe la akaphazamisanga okukhulu then yaku right. Base bethi d is on h nangu d ula ku h yabo u-h uhamba kule graphic h then such that cd, where is cd nangu cd always enjani perpendicular to nangu cd is always perpendicular to the x-axis nangu cd uhlezi perpendicular to ama x-axis uhlezi perpendicular to lo. Okay, kulungile cd wethu noma e-half kodwa siyabona ukuthi uzoba perpendicular noma sekuthiwa uyam-extenda then to x-axis. Base bethi determine an expression in terms of x for the length of cd. Bathe i-expression yabo shuthi kunama unknown lapho bathi expression suyazi khona izinto ezingama unknown lapho lokho nje ukade wefuna into ene-answer njengo-7 10 ezothi determine the value yabo kanjalo. Then ukuze uthole an expression i-expression yani determine an expression in terms of x. Lo expression izoba in terms of x futhi u-x uzoba i-unknown. Eyani lo expression eye length of cd nangu c nangu d yebo value d asinawo ama-points wakhe shuthi sifuna length ka cd thina siyenza njani ke since u-cd lo perpendicular to ama x-axis yabo perpendicular shuthi u-vertical straight vertical ngoba perpendicular to lo because nalo ama y-axis a-perpendicular to x-axis njalo lokho kumele ukwazi ungakukhohlwa yabo la behlangana khona they make 90 degrees nangapha kusho ukuthi lo line lo then straight horizontally as lo. Okay, kulungileke. Okay, mawufuna i-distance ke ka cd yabo ukuthi uzoyenza kanjani kuhle uthatha angithi u-calculate u-cd yabo wangithi vele u-x wala ku-d because u-x u-c wakho umthathe lapha phansi wehla wathi no-d umthathe lapha phansi lo line uqonde straight u-vertical kanje awukho kanje yabo futhi u-x wamsherayo uyedwa yabo ya kube i-curve kanje lo c kube la bezishare uthatha u-x ola then u-d kube la uthatha u-x ola yabo ukuthi iba kanjani ya ikanjalo. Then kusho ukuthini ke sifuna i-length ka cd siyenza njani uthatha u-y ophezulu minus u-y ophansi futhi u-y ola ku point c minus u-y ola ku d yebo leyo nto ngenza kanjalo ke. Okay, sizokwenza kanjani mase kunjalo shuthi ingani wenza kanjalo yabo uma uthatha ufuna i-length ka ob uthatha u-y ophezulu owu-12 uzothi 12 minus 0 uthola u-12 units i-length ka ob. Okay, ngoba vele o-x noma ufake i-distance formula mawuthanda uzolokhu nje kodwa kumele uyi-understand lento ukuthi makube ne-line vertically
Shathi y ophezulu minus y osenzansi, because x vele basuke befana bazokhipha u0. Then yeah, kanjalo futhi length ka CD sizoyenza kanjani? Base kube in terms of x CD. Okay, length of CD ungayenza kanjani? Because angithi uyazi ukuthi okay uy la minus uy la uy la bani u12, or because uG urepresenta y, shuthi y wakhona ngaba uye lo x squared minus 2x plus 4. Then yeah, because ke wena ufuna ukuba specific vele uthathe le, because isikuleli point elexi straight lo y urepresenta any y ongaba khona, ngaba y la because izikwayo yokusisi yamazi y wakhona straight ukuthi ivalue 12, shuthi uthathe y as u12, then uthi minus y wala asimazi. Okay, so wenza kanje, CD is equal to, okay, your equation ephezulu dc minus d. Okay, ungathi is equal to 12 minus y ophansi bani y olaphana kulokhu njani. Then lento bayifuna ibe yini in terms of x, iba ma unknown. Okay, abane indaba shuthi wena uzenza njani? Sathi equation lela phezulu minus le equation ela, yabo. Mase uyithole lo expression shuthi uthi g of x minus h of x, leyo distance oyitholile, yabo. Mase uyitholile izoba in terms of x, then base ufuna ukuthola ivalue yakhona ngqo, uzothatha u-x lo lingana nobani no4, because nala kuno4 plus 2x oyedwa wamshirayo ufake lo 4, then seku right. Shuthi uthatha ama equation wodwa subtract because I represent y. It's zothi x squared minus 2x plus 4 minus h of x, and substitute out kufaka bracket, zothi x minus 1 substitute sub minus y no y wala, mase uthi is equal to x squared minus 2x plus 4 la multiply kubo minus x multiply kubo plus 1, then ube no x squared la minus 3x plus 5. Okay, ungayenza kanje, yabo. Uyenze kanje ngothanda, yeah, uyenze kanje because u2 marks vele ungenza kanje, or wenze njani? Yeah, because kuzoba expression futhi right kanje, wenza y ophezulu minus y osenzansi. Then sesiza ku 6.4 sebethi, yabona sebethi hence, kusho ukuthi le answer obekayithola kulama question angehla yenza njani? Sebenzisa kona lokho okuthole ngenhla, wenze njani? Ucalculate i-minimum nale equate, either maximum or minimum, i-method isayifana, then lesizoyenza ngayo i-length ka CD, uphu CD kuye lo for i-minimum length yakhe, yabo uzothini. Okay, mase ngikulokhu nje mina ngifuna ukulokhu nje ukuthi we understand based on the question ukuthi yini vele labayifunayo, before nginikeze method yokuthi wenze njalo mawubuzwa ama question kanje, without uanalyze ukuthi graph njani le for i-minimum length yalo. Then uzokwenza kanjani? Usenze kanje kuqala, ngitshela ukuthi wenza njani. Uzoderive le equation lena, then because yebo uyini ino x squared shothi i-parabola, kulungile, uzohlezi uthola kuba i-parabola ngabe u-minus la straight line and i-parabola, then kuzoba kanje. For i-minimum length wenza njani? Siya derive, then we equate to 0. After equating to 0 we solve for x, then lo x esimtholile siyamthatha sizomfaka la eduze kwalo x lo, esomfaka kuphi la kulo x lo simtholile, then esikhonza x, then we sesitholile minimum distance, then minimum length sizoyenza njani? Sothi then kuzoba kanje, must derive sasa lo 2 si multiply nalo the number lezi multiply nalo la, shothi kuzoba u2x, then minus 1 lapho kuzoba u2x, then minus 3 is equal to 0. Ngisazongifundisa kodwa x is equal to 3/4. For i-minimum length uzothola kanjani? Lo x omtholile lo u-x omderivile, shothi ufaka lo x omderivile kule length le uzothola i-length eyi-minimum or eyi-maximum, ngoba u-x uyedwa u-3/4 shothi uyona minimum. Shothi uzoba njani? Uzothi CD is equal to, then isikhalensa x ufake lo 4 lo 3/4,
all squared minus 3 into 3 over 4 plus 5 i-length. Then uyifake calculator, then ukuza la kule question le ngabe ngisayifaka i-answer. Mese kuba kanje. Okay, ngizobuye ngilokhu nje kule, then mase ulokhu njile mase uku 6.5, then okay noma singayidluli le question for i-minimum length wenza nje you derive. How do you derive? Sengikufundisa ukuderive. How do you derive? Then kukanje, then uthatha i-exponent multiply ne-coefficient ka-x, then you subtract 1 to i-value of exponent. Then okunye kumele ukwazi ukuthi i-value i-derivative constant, mo derive constant kumele wazi ukuthi leyo nto izokhipha u-0, futhi sisala no-0 la. Mo derive uzonza njani? Mo derive lo uthatha exponent multiply nale number esuke la, futhi kuzoba 2 multiply by 1, futhi kuzoba u2x, then kulo 2 la usubtract 1 njalo. Ungithi asimazi uzosubtract nje 1, kusala bani ke subtract 1, sala 1, then soza ngapha, so uthatha exponent yalawo multiply na, so qedile ngalo, so uthi 1 lo exponent multiply by -3 phuma u-3 angithi, then usubtract u1 lapha uzoba u-x kanje angithi, bese kuba u1 lo ukhona, bese uthi -1 phuma bani lento le u-x to exponent 0 lengana no1, 2x minus 3 sala kanje. Lo i-derivative yakhe ngoba akanayo i-coefficient ka-x u0, shuthi ile i-derivative, then uyenza njani derivative? Equal to 0, then equal to 0, then uthola u-x. Lo x umtholile uzokunikeza i-minimum yalento esuke uyifuna okuyini length or i-maximum, because laba bathe i-minimum bayazi ukuthi lo x uzomthola uzoba yedwa, shuthi uzoba i-minimum uzothatha yena. Ube uzothola abayi-2, mhlambe omunye u7 omunye u10, khona bozo bomsubstitute akunikeze i-distance ende, omunye umsubstitute akunikeze encane, shuthi ngoba ufuna i-minimum uzothatha lo kunikeza i-distance encane, then lo munye mase umenza njani u-x, mase umenza njani uthi not equal to, njengala x sithole u-2 no -4, lo -4 akusiyo, shuthi uzomenza kanje ukuze uthole imaki kukanje. Then sungayenza la uyenze kanje, then 6.5 base bethi if y is equal to 2x plus c is a tangent to the graph of g, yabo. Then cela ukuthi kanje nayi equation, this is in a form mx plus c, usi i-value ethile kuzoba u10 no 11 no 13, yabo, inamba leyo ingadicate indaba yama-variables. Then mase bethi nayi graph e-tangent to the graph of g is a tangent to the graph of g, base calculate the value of c. Le graph le i-tangent to i-graph kabani ka-g, nayi graph ka-g asazi kule point mhlawumbe la ithinta kanye idlule ithi or ithi ithinte kanye. Uma iyi-tangent kusho ukuthi because ama-equation mhlawumbe umthinta la ayalingana lama-equation, base bedetermine i-value ka-c. Okay, because uyi-tangent senza njani? Siwa-equator angithi, sifuna i-value ka-c thina siya-equate, sasilwa ukuthi uma ngabe ithintana ama-graph ayalingana thola imaki ngaloko 2x plus c. Uqala uthole la imaki lakho ulingana nobani? No-g. u-g wethu ubani? X squared minus 2x plus 4. Then the question yama-nature of roots. Okay, transpose ama-like term abe ngawodwa, x squared minus 2x, utranspose lawo maye ngapha, minus 2x plus 4 minus c is equal to 0. Then x squared minus 4x plus 4 minus c is equal to 0. Because i-value ka-c yayiboye kanjani? 4 ukuze uthole i-value ka-c wenza njani? Because this is a tangent, i-tangent mhlawumbe ngayithinta la ithi for ama-nature of roots, if into is a tangent to i-graph la, shuthi ithanda at only one point, shuthi la has only one root. Wenza njani? Shuthi uma ngabe ine-one root, delta is equal to 0. Ubani u-delta? Ulingana no b squared minus 4ac. Then uzothola u-b squared minus 4ac elingana no 0. u-b wakho ilo, shuthi usubstitute esikhaleni sa-b, minus 4 squared b squared minus 4 a wethu 1. Wenza kuleya, then uc wethu bangithi usithe siyazi ukuthi uyinamba, asisho lo sisho sithi no uku-standard form njengala a b c, yabo. uc wethu siyazi uc uzoba inamba egcineni, shuthi yonke lento iu-c, u4 minus c is equal to 0. Then usolve uc wakho la, yacela ukuthi uyisolve, then comment section ningifakela ukuthi nithola ba i-value ka-c. Ngithemba enjoy the lesson.